Hi everyone. So I'm going to read a very short story which is written in the text KUNSANG LAMEY SHALUNG. And with this story, I hope that you will be encouraged to study Buddhism. Ani yasiri आज कुंसंग लामे शिलुङ मा भएको एउटा छोटो कथा म पढ्ने छु र यसरी पढेर यसको अर्थ तपाईलाई बुझाउने छु अनि गन्जो फेरि छो त गन्जो पेजा सितुएसन गन्जो चवाने हापुगी मारे समचे समसु छाचे अनि ती खर्सा पेटी चिकी नंगला तुमचे आणि चेसम की चला शा चे चेया ग लुक्सो योरे केनान ती पेटी ती फा खाचे नंगचे लो नंगबाई ना आणि ती नंगला ngaraं छु मिचे गुवा पंगतु बिया की लोपचुङ दिरे नेगरे त्यसो जते दे ने केनान छु सेमसु फाया छेदु पेचे लोया ते गन्जो लोना पेचे गन्जो गोचो सारे समसम युंगरे समने de tum di loya ye ani kenan so ya puchin sero nang the story starts from here and it ends here, so it's very short story. I hope you will have patience to listen to it until it finishes. Okay, so first I will teach you how to read sa latak da wa ga rata da ga sa dak pa ha kiku yi pe pa da nga dang ao da rata da. So Dawa Dhakpa is the name of the father. Dawa Dhakpa. You buache ko naam ho Dawa Dhakpa. Haki kui chai of Dawa Dhakpa. Dawa Dhakpa ko. So sorry. Dawa Dhakpa is the son. Dawa Dhakpa of fa pita bua father. Father of is son called Dawa Dhakpa. Da nga dang ao darata da. Da is similar with father of the son called Dawa Dhakpa. Dawa Dhakpa ko bua jastai. So हामीहरु Dawa Dhakpa ko bua jastai ho. Sha dengbo xie sa xie gao sa sheptu su nga sa sung. It is said Nepali ma banera भन्नुभयो. So पुस्तकमा के भन्नुभएको छ Dawa Dhakpa को बुवा जस्तै भनेर भन्नुभयो. It is said. It's like the father of the son called Dawa Dhakpa. Sa ngatanga narongo na ngun makikumi dawo wa sepju la ul. Dawo wa sepju la will. Why must we pronounce it as wa? Because there is da in front of the letter ba. Every time you see da in front of ba, always read it as wa. So dawo wa septu la ul pa naropo sha kiku shi ga shik ga kiku gi sa gi na sa ne ma nga mang da septu du ra nyata nya dengpo nye da nye pa
sa nata na naru no da nu da shabchu du ba lata la shabchu lu ga sa luk na sa ne sa tata ta dingpo te nga ting da shabchu du bao ta ga sa tak dawa thakpe phatang da she sung ngun mi ulpo shiki ne mangdu nyepa ne tu luk ne teng tu tak khana ro ko ranga rang tha ting bo te ha ki ku yi te ana ro o ga ok ta shap chu tu nya la nyel na sa ne ta nga sa nge na sa ne hao da ki ku di la gao sha ki ku shi ba yata ja sa che la na ru lo nga sa long sa pata pa pa yata cha na ru cho da che ma nga mang pa na ru po a na ru o nga wong dawa thakpe phatang da she sung ngun mi ulpo shiki ne mangdu nye pa ne tu luk ne teng tu tak khorang the wok tu nyel ne tha nye ne ti la shi che long che mangpo wong te ta ting bo te cha ting bo che cha shap chu chu nga chung ma shaki ku shi ga shik kayata kya nga kyang bao sa shap chu su te che chung ma shi kyang su ta ting bo de ra ter ba shap chu bu shaki ku shi ga shik kayata kya nga kyang nga ting bo nge sa nge pa ra par sakata ka kayata kya ting bo ke satata ta ting bo te ba shap chu bu ta ting bo te ha ki ku yi te ma ki ku mi nga ming ka nga khang ao ta na ro do ga sa dok sa nyata nya ma nyam cha na sa la ta da wa sha ra shar ba yata cha sha chu chu nga chung wa sa we nga sa nge pa shap chu pu ta ting bo te ha ki ku yi te ma ki ku mi nga ming sa la ta da wa ga ra ta da ga sa thak pa ra par gao da ga dak ga na ro ko sanyata nya ma nyam pa ha ki ku yi pe sakata ka ba sa kap na sa ne sanata na ro no da ne kayata kya ki ku ki la shap chu lu nga lung bayata cha ki ku chi wa sa we sanaro so sa se ta ting bo te cha da che na sa ne khanaro kho ranga rang ka ki ku ki satata ta ting bo te nga teng da sha chu du la ha ta la sha chu lu nga lung wa sa we ba sa da se pa ya ki ku yi na yin 대체 충마시경 수 대부시경 예발기대 부대민 강독 냠자나 다와샤 중외 예부대민 다와차바다고 냠백갑
nenut ki lung chibe söde che ne korang ki tengdu lungwe sebayin da tingbo de la ta ra tar ao da sa de ma anaro ho nga sa wong ka yata kya kikuki ratatata tanaruto ga tok chanaruto ga sa chok ma nga mang panarupo tanaruto ga tok tashabchutu khadingbo khela khel tashabchutu sa du matingbo me da me chakikuchi nga ching ra nga rang rakataga kayataga kyashabchu da gu gawo yatingbo ye nga sa yeng pa akikuyi pe rakataga kayataga kyashabchu yakikuyi na yin pa sa pe latingbo le ga sa lek para par sapata pa nga sa pang tatingbo te darata da na den shatingbo she sa she ba ga bak yanaro yo da nga dang la da na den pa sa pe nya na nyen. So the story ends here. So kata yang samapta hundai cha aba I'm you kata mo tawarlai bujang nei chu dawa thakbe phatang ta dawa is like father of his son dawa thakpa shesung it is said in the text sangatanga narungo na ngun long ago once upon a time uile nai makiku mi manche a man long ago a man dao wasatu ula ul panaropo pur shakiku shi ga shik a poor man long ago a poor man gakiku gisa gi nasa ne ekjana le. So in English you don't have this. This shows the subject of the sentence. So let's say by him nasa ne jao barley nasa ne manga mang da sabchudu a lot of barley derei jao ranyata nya tingbo nye da nye pa nye is to find paunu so usle dere jao payo barley nye pa sa natana nanaro no da ne do in a container it can be a bag made out of cloth or it can be any container made out of metal or whatever. So do in this sentence it's a container, it's a bag made out of cloth. Balatala lasapchulu gasa look he put in the barley which he found in a container. Look ne nasa ne Nepali ma uile nai ekjana garib मान्छेले जाउँ धेरै पाएको त्यो चाहिँ एउटा भाँडामा हालेर सा ta dengbo tenga teng dasapchudu above माथि bauta gasa tak he hanged
the bag of barley on top meaning on top of himself, under which he was lying down. Kanaro ko rangarang tadeng bude akikui anaro wo ga wok tasatutu nyala nyel nasa ne. Ko rang, he himself, u afai te woktu, under it means under the bag of barley which was hanging above him. Korang te woktu nyelne, he slept under the bag of the barley which was hanging above him. Nyel ne, after having, nyel is to lay down, nyel is to sleep. So in Tibetan, to lay down and to sleep we have the same word. So after lying down, now, aba, nye ne di la shiche. So in English, nye ne di shiche means I will use this barley as a capital to make more money. नेपालीमा पुँजी भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? यसलाई चाहिँ पुँजी जस्तै प्रयोग गरेर लोङछु मङदु वङ, लोङछु wealth, mangbo a lot of wealth, anaro wonga wong, I will have lots of wealth after using the barley as a capital. So he was thinking, okay, if I use it properly to make more money, then I will have lots of wealth. So उसले चाहिँ सपना देख्दैछ अब हुनु इच्छा कथा चाहिँ यस्तो रहेछ। यो दावा ठप्पको बाबा चाहिँ माग्नु जाँदाखेरि एक दिन चाहिँ अब मान्छेहरूले धेरै जाउँहरू दिएछ, त्यो पाएको चाहिँ त्यो एउटा बेगमा हालेर माथि झुन्डाइदियो अनि त्यसको मुनि आफै ढल्केर अब मैले यो अझै पैसा बेसी बनाउनुको लागि प्रयोग गरेर चाहिँ मैले धेरै धनहरू प्राप्त गर्नु सक्छ। उसले चाहिँ सपना देख्दैछ अब। He was starting to dream about his future. At that time, त्यति बेला, त्यतिखेर, त्यो समयमा, छुङमा, wife, बुरी, wife, सकेको सिक एउटा बुरी, a wife, कायता क्याङ पनि, एउटा बुरी पनि, भाव सशेप्चुसु technically to welcome. नेपालीमा चाहिँ त्यतिखेर म एउटा बुरी पनि स्वागत गर्नेछु भन्दा हुन्छ, ल्याउँछु, एउटा बुरी ल्याउँछु. Technically it says I will welcome a wife also at that time. So he started daydreaming. He was planning for his future. Tadego ter pashachupu shakiku shiga shika etakyanga kyang ngatingbo ngesa nge para parsakataka kayatakya katingbo ke. And ter testlai mane
त्यो बुढीलाई to that means to his wife Phusik a son kayata kyanga kyang euta chora pani one son also even also or two two we have the same word in Tibetan but in English you have two even also there Phusik kyang nyepar awashya definitely sakataka kayata kyatengpo ke to be born so this wife will give birth he will definitely give birth to a son she will definitely give birth even or also or to a son. Satatata tatengbote it works as comma janmera phasapchupu tatengbote akikui of the son Tio chora ko makiku minga ming nam ga nga kang danarodo ga sa tok के राख्नु नाम के राख्नु अब जन्मियो भने बिहे भएको छैन उसको बिहे पनि भएको छैन र पनि सपना देख्दैछ अब भविष्यको सपना अब त्यो छोरा त अवश्य जन्मिन्छ एउटा छोरा त अवश्य जन्मिन्छ त्यो छोराको नाम चाहिँ के राख्नु What should I name for his name नाम के राख्नु संयता न्यामा न्यम चा ना न्यम is to think when he was thinking what name should I give him to the boy which is in his dream. Actually, he doesn't have a son. He even didn't get married, but he is planning for the future. Nyamchana salata da wa shara shar. Dawa is moon. The moon shara shar. The moon shone. The moon started shining. June astayo where because when he was thinking what name should he give to his future son, at that moment the moon shone. The moon started shining. Nga sa nge pasap chupu tatengbote akiku ite makiku minga ming. Nga sa nge I showing the subject. Pute maile tyo chora ko nam the name of the son which he is dreaming. Dawa Thakpa Doggo, I will name him as Dawa Thakpa. Tyo chora ko naam Dawa Thakpa bhanera raख्छु. Sanyata nyama nyampa kikui pe sakataka basa kap. While he was thinking of naming his son as Dawa Thakpa, Nasa ne barley, Sanatana nanaruno da ne, the bag in which
he has put in the barley, he found जाउको थैला भन्नु हैन थैलाको लास्ट लुङा लुङ त्यसको ह्यान्डल the handle of the bag of barley bayatacha chakiguchi was away chiwa is a mouse sa by a mouse chiwe sanaroso sa se tatingbote अब त्यो छोराको नाम दावा ठक्पा राख्छु भनेर सम्झेको बेला त्यो जाउँको बस्ताको ह्यान्डल चाहिँ मुसाले खाएर so a mouse chewed the handle of the bag tatikbote comma cha da che nasa ne and then the handle broke ani handle chai chutera khorangi tengdu khorangi of himself ki tengdu open himself the bag of barley upon himself it fell upon himself was away because the bag fell on himself upon himself bosata se pa yakiku inain he was killed because the bag of barley fell upon himself Thetar Tesiri likewise in the same way how dasa de biteko din past mawong future past future mawong future ki tokchok mangbo bichar dere bichar tokdu kildu me there is no time it will happen as you think so things won't happen the way you anticipate matching rangi apno bichar dara one's mind stream yengwe gyugin pasa pe because these thoughts are the cause of distractions planning for future all these are cause of distractions things won't go the way you anticipate pasa pe lekpar pang fully abandon those thoughts and ramriri त्योहरु त्याग्नु त्यो विचारहरु भविष्यको त्यो प्लान गर्ने त्यस्तो योजना बनाउनु त्योहरु त्याग्नु त्यो सम्झेको जस्तै हुँदैन ठेन्से जागरूकता सतर्कता awareness alertness भाग्य mindful dang den pe ngen listen to the teaching with mindfulness awareness and quit all those thoughts which distracts you
because these are cause of distractions. Sorry. So सो हामी यस्तो भविष्यको लागि सोचेर काम गर्छु र अब भविष्यको लागि भनेर तर सायद त्यो लालच पनि हुन सक्छ एउटा घर हुँदा हुँदा अर्को किन्नु त्यो चाहिँ लालच पनि हुन सक्छ कि त धनको नशा पनि हुन सक्छ त्यसको पछि गयो भने तपाईले सम्झेको जस्तै हुँदैन So we are all the time busy making more money, but it can be your greed which is driving you to do such things, or it's just addiction towards wealth. Whatever be the cause, things won't go the way you anticipate. Instead, we should know about religion and practice the religion as the teachers tell you. I think this is the meaning. So I think this will encourage you to study Buddhism, to study Tibetan and the religion. So यसरी तपाईहरु धर्म पढ्नुमा रुचि जागिन्छ कि भनेर मैले धर्म अध्ययन गर्नुमा, पुस्तक पढ्नुमा, भाषा सिक्नुमा रुचि जागिन्छ कि भनेर मैले आज यो अपलोड गर्दै छु र तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई शेयर इट गर्नुस्, लाइक इट गर्नुस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। हवस् त अनि आजको लागि यति नै। Thank you very much for coming to the class.